Svetlosni pozdrav svima. Pošto mi dolazi puno pitanja šta da uradimo vezano za ovo elektrozagađenje, ovaj smog, ovaj Wi-Fi koji se sad najavljuje. Namjerno ne pominjem naziv pun, jer onda nas blokiraju i neće čak biti ni u naslovu. Već znate o čemu se radi, ovo što je sad aktuelno. Pa šta možete da koristite? Najjeftinije nam je soda bikarbona, da se pije, da se rastvori u čaši vode, ova bez aluminijuma. Možete isto i da se kupate u rastvoru sode bikarbone, stavite 1 do 2 kg sode bikarbone i dobro je uz to da imate ovaj magnezijum hlorida koji isto možete da kupite u apoteci i da ga pomiješate. Zatim, može da se koristi glina, to je prirodni adsorbens svih otrova u našem tijelu i isto slično ima funkciju kao zeolit. Srbija je jako bogata zeolitom i on je dosta povoljan i samo jedno što morate da pazite da recimo 4, 5 ili 6 sati u razmaku od terapije, ko uzima terapiju, da ne uzima zeolit, jer zeolit prepoznaje i tu našu terapiju, te medikamente u krvi kao strano tijelo. Oni su adsorbensi, znači na sebe adsorbuje, privlači i lijepi te otrove koji su nastali poremećajem štetnog zračenja i ovog drugog, čak i uranijuma i teških metala i svega. Isto je dobro da se može da uzima spirulina, recimo alga, ona je isto za tako te neke stvari dosta dobra i povoljna. U Rusiji nakon Černobila su koristili kalijum jodid, u stvari jod, može čak i povidon jodid, koji se maže u obliku mreže, crtate onim štapićem za uši, pa nanosite, ali morate da provjerite da li ste alergični na jod. Inače, jedan Rus, doktor Kolbašenko, dosta radi o tome i možete da nađete na internetu. Tako da možete i u konsultaciji sa svojim odabranim doktorom da popričate o tim nekim sredstvima koje sam naveo, a mogu lako da se nabave i nisu skupa. Znači, soda bikarbona, glina, zeolit, spirulina, jod. I da napomenem da je korisno da imate kao ličnu zaštitu svetu geometriju ili jednu od svetih geometrija koja provjereno smanjuje štetna zračenja i recimo Teslinu purpurnu ploču. Ja vam se zahvaljujem, svetlosni pozdrav, čujemo se.